Odnos vjerskih zajednica i medija, što je tema ovogodišnjeg panela na simpozijonu Teologija u javnoj sferi, od velikog je značaja obzirom da i mediji i vjerske zajednice imaju veliki utjecaj na javno mnijenje u Bosni i Hercegovini. Naime, ako znamo da se 90% građana Bosne i Hercegovine izjašnjavaju kao vjernici, ako znamo da je više istraživanja posljednjih godina pokazalo da građani u Bosni i Hercegovini imaju najviše povjerenja u vjerske zajednice, oko 76%, a potom u medije, onda je to potpuno jasna situacija kakva je njihova uloga u kreiranju društveno-političke stvarnosti. Ja mislim da je ovo jako važno i da u svakom segmentu, kako da kažem, društvene stvarnosti bi bilo dobro raspravljati o ulozi medija u rasvetljavanju tog dela našeg društvenog bića. Mislim da su sva naša društva društvo kojima vlada nepoverenje. Postoji jedna kultura, ako tako mogu da kažem, nerazumevanja u stvari. Zbog toga što je nepoverenje pretpostavljeno. U hrišćanskom smislu te reči, nepoverenje je zapravo ono što razara temelje svake zajednice. Hrišćanska zajednica počiva na veri. Vera podrazumeva otvorenost jednog bića prema drugom, u konačnom otvorenost čoveka prema Bogu. Ako želimo da kao hrišćani doprinesemo društvu na jedan odgovoran način, kao jedan društveno relevantan faktor, na ovo treba da se fokusiramo. A ako opet pogledamo kako stoje situacije među nama hrišćanima, bilo među dve, recimo ovdje dominantne crkve ili u okviru naših zajednica, vidjet ćemo da i tu ti isti problemi zapravo postoje. Poverenje se gradi. Ono se ne može odjednom stvoriti ako ga nije bilo, a nije ga bilo. I nigdje ga nema. Dakle, svako od nas bi morao da uradi dodatni napor, da proba da se to poverenje ponovo izgradi i to kroz jedan normalan odnos. Dakle, niko ne želi nikome zlo, ako nema razloga. A mi polazimo od pretpostavke da svako svakome želi zlo, čak i ako nema nikakvog razloga. Ajmo da promenimo samo taj pristup i čini mi se da će onda biti svima bolje i da će nam svima zajedno jedni druge mnogo lakše razumeti i mnogo bolje razumeti. Mislim da se vjerske zajednice trebaju više otvoriti prema medijima i da mediji na ozbiljniji način trebaju tretirati teme i poruke koje šalju vjerske zajednice. Bilo bi dobro i moja želja bi bila da zapravo i mediji i vjerske zajednice u partnerstvu rade da se konačno izbavimo iz začaranog kruga u koje smo zapali zadnjih 30 godina. Nama je kao domaćinima, organizatorima ovog simpozijona velika čast što već 3 godine imamo priliku da sa organizacijom CRS sarađujemo u okviru projekta USAID-ovog Pro budućnost. Cilj ovog simpozijona je prosto da omogućimo dijalog kako među teolozima raznih denominacija i naroda, tako i između teologa i predstavnika drugih sfera javnog života. I u tom smislu projekat Pro budućnost doživljavamo prosto kao nešto što je naš prirodni saradnik i saborac na tom putu izgradnje razumijevanja, mira i boljih odnosa u regionu.